Hey guys, hari ni adik-beradik Jama singgah ke Honor Experience Store di Aeon Tebrau. Adik-beradik Jama datang sini sebab nak try sendiri Honor Magic 8 Pro ni. Phone ni ada IP68, IP69, IP69K. So kalau kena air ataupun kondisi yang ekstrim pun masih selamat. And then adik-beradik Jama try Gemini Live AI. Yang ni bila screen share je boleh terus je tanya soalan dan terus dapat jawapan real time. Tap AI button, phone ni terus faham apa yang ada atas screen dan bagi suggestion automatic. Memang smart and practical lah untuk daily use. Sekarang ni tengah ada Christmas activities and promotion. Harga untuk Honor Magic 8 Pro ni bermula daripada RM4,299 saja. Siap dapat RM300 instant rebate. Lepas tu dapat juga Honor Earbuds Clip, Google AI Pro 3 bulan, Nano Film siap pasang, back case, 1+1 year warranty, 1 year liquid damage protection dan 365 hari front and back crack replacement. Yang buat experience ni lagi best, adik-beradik Jama sempat join Honor Magic 8 Pro Exclusive AI Experience. Event ni meriah betul sebab manager Honor semua sporting and funny. Cara diorang explain tu chill, siap ada teka-teki. Bila jawab soalan tu ada yang dapat hadiah. Memang fun lah. So kalau korang nak phone yang power, smart and experience yang best, Honor Magic 8 Pro ni memang kena try sendiri. So jangan lupa datang Honor Experience Store Aeon Tebrau dan grab Honor Magic 8 Pro sekarang sebab Adik Kakak Jama approve.